ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi b'ibiganiro vya BBC Gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru zo kuri uyu munsi wa kane itariki 29 z'ukwezi k'umunani mu bihumbi 2024. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamo igihugu ca Israel guhagarika ubwo nyene ibikorwa vyayo bikomeye vya gisirikare mu buraruko bw'akarere ka Cisjordania. Uburundi bwaserukiwe mu nkino mpuzamakungu bw'abagendana ubumuga bwa Paralympique ziriko zibera i Paris. Icegera c'userukira inkino mpuzamakungu z'abagendana ubumuga mu Burundi arashimira leta. Kubera iki? Uburundi bwa mbere yaduhaye ikibanza mu mategeko ko kera ntivyarimo, itunganyisha na Komite National Olympique, aho tubona neza yuko kuvyerekeye amategeko igihugu cakoretse ibishoboka byose kugira inkino z'abagendana ubumuga zitera imbere. Umushingwamanza yatorewe guhagararira umukuru w'umugwi Urwanda muri Uganda yahunze Joseph Kony yasavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC guhagarika imburano gushika uwahagarariye yitavye ubutungane imbona nkubone. Hari n'igikino c'urunana kuko bisanzwe ku munsi wa kane. Ibi biganiro biyobowe na Mark niyo nkuru. Amakuru yacu tuyahere muri Amerika. Umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping yabwiye umuhanuzi w'igisata c'umutekano muri Amerika Jake Sullivan ko Beijing yiyemeje kugira imigenderanire iramvye na Washington. Bwana Sullivan yabonanye n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa ku munsi wa mbere w'ibiganiro vyagutse vyari bifise intumbero yo guhosha icuka kibi kiri hagati y'ibihugu bibiri vy'ibihangange kw'isi imbere y'amatora ategekanijwe muri Amerika mu kwezi kwa 11. Ni inkuru ya Laure Bika ari Beijing, mwumva mwijwi rya Jacques Niyitegeka. Jake Sullivan yamaze amasaha 18 y'inama mu minsi 3 i Beijing mu gihe Ubushinwa na Amerika bigerageza gukemura ibibazo bitumvikanaho. Buri ruhande rurasa nkaho rwacishije make, nubwo bwose ibihugu bitavuga rumwe mu by'ubucuruzi, Taiwan, inyanja mu majyepfo y'Ubushinwa ndetse n'intambara yo muri Ukraine. President Xi yabwiye Bwana Sullivan ko yizeye ko Amerika n'Ubushinwa bizabona inzira nziza izatuma bibana neza. Bwana Sullivan yavuze ko mu byumweru bike biri imbere abakuru ibihugu byombi bazaganira kuri telefone, kandi yongeraho ko bashobora guhura imbona nkubone mbere y'uko Perezida Biden ava ku butegetsi. Jake Sullivan kandi abaye umufasha wa mbere wa Perezida Biden wabonanye na General Zhang Yuxia, umwe mu bajyanama bakuru mu bya gisirikare mu Bushinwa. Iki akaba hari ikimenyetso cy'uko impande zombi ziri mu gufata ingamba zo kongera itumanaho hagati y'ingabo zazo kugira ngo hatabaho amakimbirane. Lohabika. Tuje mu karere naho umushingwamanza yatorewe guhagararira umukuru w'umugwi Urwanda muri Uganda yahunze Joseph Kony yasavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC guhagarika imburano gushika wahagarariye yitavye ubutungane imbona nkubone. Peter Hens avuga ko ivyo guta umwanya ari uguta umwanya no konona amahera y'urubanza. Bwana Kony n'umukuru w'umugwi Urwanda wa Lord's Resistance Army wamaze imyaka 20 utera ubwoba mu buraruko bwa Uganda, bituma abana baharugwa mu bihumbi 100 bahatirwa kuba abarwanyi. Araronderwa ku vyaha vyibasiye ikiremwa muntu n'ivyaha vy'ingwano, ariko ntigeze afatwa. Umushingwamanza wiwe avuga ko mu gihe Bwana Kony yofatwa yoca aburanishirizwa mu Buganda. Amakuru yacu tuyabandanirize i Paris, aho imidari ya mbere y'inkino z'abagendana ubumuga iri kwibera i Paris mu Bufaransa yatsindiwe n'umunya Hollande Caroline Groot. Yasiganywe ku makinga akaba yatsindiye umudari w'inzahabu umwanya wo kugerageza na Marie Patuye yatahukanye umudari w'ifeza yakinira igihugu cakiriye izi nkino. Uburundi nabwo bwatanzwe bwaserukiwe muri izo nkino n'abantu babiri. Twavuganye na Vianney Kirajagaraye, icegera c'ubujejwe inkino mu gisata c'abagendana ubumuga mu Burundi. Ntangura ndamubaza umwidondoro wabo baserukiye igihugu c'u Burundi muri ayo mahiganwa. Komite y'igihugu iraba inkino z'abagendana ubumuga yarashoboye kuronka abakinyi babiri baserukira igihugu c'u Burundi. Abo nabo harimwo umwigeme yitwa Mushiranzigo Adeline, kabazo kuja mu mugwi w'abiruka imetero 400
n'imetero 200. Hanyuma hakaba n'uwitwa niko bimeze Remi akaba azokwiruka imetero 1500. Nabo bakinyi babiri twashoboye kuronka mugabo hariho n'ikibazo cagiye kiragaruka cyane c'umukinyi yitwa Rez yahora ahiganwa mu mugwi w'Ubufaransa. Uwo mukinyi w'umurundi yarifuje guhiganwa mu Burundi mugabo duca turatanga izina ryiwe hamwe n'uwitwa Aline ko gatabona mugabo ico no kwita abajejwe kuraba abashikanye reminima basanga dusigaranye babiri ariko kuzana babiri mugabo twebwe iciyumviro twari dufise kwari ukuzana abakinyi 4 kuko nibo twari dufise kandi tubona twizigiye mugabo urumva aho isigeze irafise ingene ishiraho reminima de performance ubu rero twasigaranye babiri. Muri kino gihe none amagara yabo yifashe gute bariko bavyifata mu gute? Novuga neza yuko amagara yabo ameze neza nukuri twaragize amahigwe leta iradufasha turaronka ingene tuzanana n'ujejwe amagara y'abantu ajejwe amagara y'abakinyi muri komite y'igihugu ijejwe inkino z'abagendana ubumuga ubu turi kumwe ku mwanya aguma akurikirana abakinyi. Mu mahiganwa heruka hari abaje guhiganwa bidoze ko atabufasha bukwiye bahabwa na leta y'u Burundi. Ico kibazo n'ubu kiracahari. Ubu leta y'u Burundi yaragerageje gutandukanya kandi si na leta y'u Burundi n'isi yose yaragejeje gutandukanya komite paralympique na komite national olympique. Ubu bamwe bose bafise organisation yabo. Twebwe komite yacu igerageza gukorana nabo bose bajejwe ivy'inkino kubisanzwe ntawo twovuga ko atadufashije. Na cyane twoshimira na leta y'u Burundi ko leta y'u Burundi ubwa mbere yaduhaye ikibanza mu mategeko ko kera ntivyarimo itunganyisha na komite national olympique aho tubona neza yuko kuvyerekeye amategeko igihugu cakoretse ibishoboka byose kugira inkino z'abagendana ubumuga zitera imbere. Rero ikintu cy'uburyo nico umwanya umunsi butabonetse cyo buraboneka. Ico ni kimwe. Kigira kabiri hariho abadufasha abandi twoshimira nka komite y'isi yose yo iradushigikira cyane n'ubu iguma idutera intege kugira ngo dushobore guparticipa iragerageza kudushigikira kugira tugume tuboneka. Uwo yari Vianney Kirajagaraye. Tuve ipari tuje mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ingabo za Israel zirabandanya bikorwa vya gisirikare mu karere kabamwe abanyapalestina ka Cisjordania. Israel yigaruriye naho abantu babije Jenin bavuga ko amabarabara agaragara bidasanzwe. Amakuru avayo ni make ariko umunyagihugu aba mu ikambi y'impunzi y'Jenin yabwiye BBC ko batinya kuratswa mu gihe bosohoka hanze. Yavuze ko urwamo gutudege tutagira abadereva twa gisirikare n'urw'amasasu hirya no hino rutigeze ruhagarara. Umugurugurwana witwaza idini rya Israel wavuze ko umwe mu bagaba b'ingabo yishwe. Igisirikare ca Israel kivuga ko cishe abagwanyi b'abanyapalestine 5 musigiti wo mu gisagara ca Turkalm. Umudiplomate akomeye mu muryango uhurikiyemo ibihugu vya Buraya Joseph Borrell yagirije abashikiranganje ba leta ya Israel kutanga ubutumwa bw'inzankano ku banyapalestina. Tukiri mu burasirazuba bwo hagati nyene umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamo igihugu ca Israel guhagarika ubwo nyene ibikorwa vyayo bikomeye vya gisirikare mu buraruko bw'akarere k'abanyapalestina ka Cisjordania kigaruriwe na Israel. Abantu n'imiburiburi 11 barishwe n'ingabo za Israel kuvejo nkuko bivugwa n'abategetsi b'abanyapalestine bajejwe ubuvuzi. Ni inkuru ya Yolande Nera ari Yerusalemu mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Mu gihe intambara yo muri Gaza ikomeje guca ibintu ibikorwa bya mbere bikomeye bya gisirikare bya Israel mu burasirazuba bwo hagati mu myaka 20 ishize bikomeje gutera impungenge amahanga. Umukuru wa Loni avuga ko intambara igenda ikaza umurego ituma umwuka usanzwe ari mubi urushaho kuzamba. Umukuru w'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell yamaganye intambara ishobora gukwira hose ikomotse muri Gaza. Abanyapalestine baravuga ko hari inkomere amazu n'ibikorwa remezo byangijwe mu duce twa Jenin, Turkam na Bluze na Tubas. Igisirikare cya Israel cyo kiravuga ko kiri mu bikorwa byo guhangana n'iterabwoba ko harabo cyataye muri yombi
ndetse ko cyanafashe intwaro. Iki gisirikare kivuga ko kishe 5 mu bagize umutwe witwaje intwaro w'abanyapalestine mu gace ka Turkam. Aba ngo bakaba barimo n'umuyobozi w'uyu mutwe muri aka gace wari umaze igihe yihishe mu musigiti. Yari inkuru ya Yolande Nere mwariko murumva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Ubu ni saha 11:40 muri studio za BBC London, ni saa 12:40 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru ya carabandanya. Tugaruke ku mugabane wa Afrika, aho intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani ivuga ko hakibuza ubushake bwa politike bw'imigwi ishamiranye bwo guhagarika ingwano. Tom Perriero yaragerageje amezi menshi kubahuza kugira haba gahengwe ko guhagarika ingwano, ariko akavuga ko imigwano yabandanyije. Hafi cakabe c'abanyagihugu bo muri Sudani barabangamiwe cyane n'ubukene bw'ibufungurwa, kandi abantu barenga miliyoni 10 barateshejwe izabo. Naho haje imfashanyo z'ibifungurwa mu misi heze ziciye ku mupaka wa Chad, Bwana Perriero yasavye imigwi ishamiranye ibandanya kubangamira itangwa ry'imfashanyo zimwe. Tugume muri Sudani nyene, ishirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu Human Rights Watch rivuga ko impande zibiri zigwana muri Sudani zishe zibore zigufa kandi zifata nabi abantu bari mu minwe yabo. Iryo shirahamwe ryarasuzumye amareresi yafashwe mu mwaka uheze yerekana ihohoterwa ryakozwe n'igisirikare ca leta ya Sudani, abagwanyi b'umugwi wa Rapid Support Forces n'abandi bagwanyi bawushamikiyeko. Ni inkuru ya Wirose muva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Mu ntambara ya Sudani hari video nyinshi zasohotse ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza ibyaha by'intambara birimo kwica n'ibikorwa bibabaza umubiri ku bagororwa cyangwa bibatesha agaciro. Human Rights Watch ivuga ko kuba barwanyi bifata amashusho ubwabo bariho bakora ayo mabi bigaragaza uburyo bumva ntacyo bikanga batazahanwa. Washoboye kandi kuronka ibimenyetso bigaragaza ko igisirikare cya Sudani cyangiza imirambo y'abantu. Uwo muryango urengera ikiremwa muntu wemeza ko bwishi mu bwicanyi bwo mu kivunge bwagiye bufatwa amashusho bwakozwe n'umutwe wa Rapid Support Forces. Human Rights Watch ikabisaba ko hakorwa iperereza kugira ngo ababikoze babiryozwe. Wiros ubu tuje muri Ukraine, naho aho umukuru w'igisirikare ca Ukraine yise ingwano barimwe n'abarusiya mu buseruko bw'igihugu nk'ikigoye cyane inyuma yo kumara iminsi itari mike ku rwesero. General Alexander Sirski yavuze ko Uburusiya bwabarashe ibintu byose bahambije mu bitero mu gihe bagerageza gufata igisagara ca Pskov. Yavuze ko ingabo ziwe zaciye zikoresha uburyo budasanzwe bwo gukomeza uburinzi. Moscow yari yavuze kare ko yafashe ibindi bisagara bibiri biri mu buseruko, kimwe kiri hafi ya Pskov, ikindi naco kiri kure mu buraruko bwo mu karere ka Luhansk. Imbere yo kuja mu runana tugaruke muri Afrika, igihugu ca Niger cemeye kurungika ingabo zaco mu ngabo z'akarere zigwanya abagwanyi b'umugwi witwa idini rya Islam, inyuma yo kuzitahukana hamaze gukorwa itembagazwa ry'ubutegetsi n'akagwi ka gisirikare. Izo ngabo z'akarere ziriko ziragerageza guhagarika ibitero byambukiranya imipaka by'abagwanyi bashamikiye kuri Al-Qaeda n'umugwi witwaza idini rya Islam. Umuyobozi mukuru w'igisagara ca Niger yasohoye itangazo nyuma y'inama na mugenzi wo muri Nigeria. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yaratosekaye nyuma yaho umuryango w'akarere ko mu burengero CEDEAO ukangishije gutera Niger igihe Mohamed Bazoum yatembagazwa ku butegetsi mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Agnes ngo yadasinziriye. Byamugendekeye bite? Nadine we yarembye. N'urunana. Urakoze kunkangura mama. Sinenzi ko bwakeye pe. Niko se muku arwaye se? Niba arwaye cyangwa ndi muzima simbizi nanjye mama. Nyumvire. Icyo nzi nuko ntigeze nsinzira ijoro ryose ku buryo rwose agatotsi nkabonye none ha mu rukerera. Ni nako gatumye rwose bingendekera gutya. Aho se kandi
ubwo nyine warayireba amashusho kuri iyo telefone yawe. Mama, karame, ni ukuri imyitwarire mfite si yanjye pe. Umenya hari undi muntu waje yinjira muri njye atangira kunkoreramo pe. ngo iki? Gute nye? Sigarana agahinda kenshi ku mutima wanjye umwana wanjye ampamagaye akambwira ko adukumbuye kandi ashaka kuza hano nkamubwira ngo nabaretse. Ariko rero nyesi nawe ntukajye witisha umutwe rwose. Ariko si ukuwitesha mama, ni ukuri ibi ndabirambiwe rwose. Ndabirambiwe kwitwara uko ntakwiye kwitwara. Ariko nyesi wawe byose ni amakosa yawe. Ni wowe wambujije kubwiza Chris ukuri. Iyo mbimubwira simba ndara amajoro rwose ntasinziriye. Erega ikintu cyose kigira igihe cyacyo wa mwana we. None se nzabaho mu bwoba kugeza ryari koko mama? Nzakomeza kwibabariza umwana mubuza kuzi naho kugeza ryari koko? Kandi ko nanjye ibintera ihungabana rwose. Kugeza igihe Kirisa azagusaba kanagukwa. Singishoboye kwiburiza umwana uburenganzira bwe. Ropeza azazi kizaba nzanywa umuti. Ndakubujije nyese mwana wanjye. Sigaho kubwira Rupesu ngo azi nahangaha inyarurembo rwose. Aho gukomeza rero ukuntu wabigenza uriya muhungu yihutisha ubukwe. Hanyuma aza gusabe anagukwe. Ariko mama rwose, ahubwo kugira ngo tube tworoheje ikibazo, hari icyo ngenera ntekereje wakoranye. Nakora iki se mama? Wowe uzajye gusura uwo mukobwa wawe mu muki, bityo urukumbuza gufitiye rugabanyuke. Hanyuma se ko nshimye rwose urwo rukumbuza mfitiye ruzagabanuka, urwo gufitiye n'urwo afitiye bagenzi be biganye bizagenda bite? Ariko ubwo koko uzabira ikintu ubwira umwana ngo abaretse gatoya koko nye, kandi rero ugomba kugenda ntutindeyo kugira ngo na Kirisa atazakubaza impamvu wagiye mu mugi. Muri make uragira ngo nzave inyarurembo njye mu mugi Kirisa atabizi? Asuga igihe nehereye nguhamagara tuvuge ko utanyumvaga shanduti. Wapi? None se kutazanye za nama ziwanyu n'ihene ngo tujye kuragira ku musozi ubundi twikinira umupira? Wapi sha oba? Tutiwe ntumbwire ko utari buze n'aya macenga yawe rwose. Uzi ukuntu uryoshye umupira iyo nagutoye tugatsinda ba niyo nkuru nawe akagabo. Uyu munsi nta mwana we wacu n'umuri uboneke, kuko ubu kagabo na ngenzi nabo papa yabahaye indi mirimo. Wese kuki utakinguriye amatungo ngo ihazine tujye kuyaragera tuyacunge twikinira? Papa yankundiye se sha, ubu musanze akora nkora akazi ko kumuhereza amatafari, isima n'umucanga. Yakugize umuhede ku ishantiye none. Bisa n'ibyo. Kandi sha papa arakoresha. Ntatuma unaruhuka none. Niyo ndebye ku ruhande gato ahita ntuka. Mwana we, ko numva bitoroshye. Ibyoroshye nyine, ariko ngomba kubikora oba. Harimo n'igihano ko nagize amanota make. Ukwihangana ukagakora nyine. Ntabigira nese sha. Genda mwana uragira unikinire. Nyaruka sha udasanga umusaza yabishya akakubanzaho ikiboko mbere yo kugukoresha iyo mirimo agiye kugukoresha. Sawa Obama we, ntawerekeza mu mpinga. Gusa wirinde konesha imyumbati y'abandi, kuko nawe umusaza bushombe ni wamukira. Ni no kwitonda byo da, hagize ihene yigira gitamisi sugira ngo namukira. Ayiwe, uzi ko ufite umuriro Nadi? Mfite imbeho ahubwo mujyana. Nahoze nota akazuba aho hanze biranga. Nza hano ngo niyorose ariko naho barakonje n'ukuri. Nta hanze haruta hano ubundi. None se ejo wagiye ku kigo nderabuzima bakubwira ngo iki Nadi? Yewe se. Wowe nyine. Sinavuye hano twumvikanye ko ugiye kujyayo se? Erega ku kigo nderabuzima ntaho nagiye mujyana. Ngwiki? Ubu uryamye utarigeze ujya kwivuza Nadi? Nanjye sinjye mujyana, nanjye sinjye rwose. Ngo si wowe? None se ninde wundi koko wa mubyeyi? Urahinda umuriro, urotaka umutwe, imbeho umubiri wose, ibyo byose ni ibimenyetso bya malaria. Kandi urabizi neza ko nimbi cyane ku mugore utwite. Ndabizi rwose mujyana, ariko simfite uko njya ku kigo nderabuzima. Byuka ahubwo, byuka ugiye nonaha. Ndagiye se ikigo nta mafaranga mfite nkaba nta na mituweli mfite mujyana. Ntayo rwose ntayo. Ibi ni ibice amatwi yanjye yumvise ra? Nadi, ntufite ubwisungane mu kwivuza? Kuri se numvaga ko wabitinyuka Nadi. Ukaba uri aho nta bwisungane mu kwivuza uzi neza ko utwite? Cyangwa ndemezeho buriya arabufite kuko yishyurwa na Stefa. Ari mu bagize umuryango. Naho rero njye ntawe mfite umuryango, nta muntu unyishyurira rwose. Cyakora byo nta kivuriro ufite. Ariko rero itegure kuko ugomba kujya ku kigo nderabuzima ukavurwa hakiri kare. Ariko umubyeyi mubwiza ikiwe ko ntacyo mfite kinjyana ku kigo nderabuzima ko. Mubwiza iki? Ariko ubwo uzi ko yari malaria nk'uko tubikeka ishobora kuguhitana we n'umwana utwite.
ese mujyana ubundi njya ku kigo nderabuzima nseke kuko bamvuye simfite amafaranga simfite mituweli ndagiyeho rwose gute iki ntabwo ari ikibazo cyawe wenyine Nadine ni icyacu twese abatuye Nyarurembo itegure ngiye kureba umudugudu ubuyobozi burebe uko wafashwa kwivuza mu maguru mashya nawe wasetse mbese miga ariko mana badutsanatsanza mana me urasasa gusa ntacyo nyamara rero ibyo mvuze ni ukuri radiyo rwose kubera kuba nyirabukwe bakomeye ntabwo nabigendera sinakubwira yewe ntacyo nawe uryoherwe no gukina n'umwuzukuru wawe migambi wanjye se nibyo miga ongera usekesha ongera useka kibare we umwana wumva uruzi ko umubwira guseka maze nawe ibihanga akabyanika de umwuzukuru wanjye arumva da ngaho rekera mwana we rekera twabyinnye twaririmbye twasetse ngaho rekera aho mama nganire narangwida kandi rero ukuntu nkunda abana ubu narize rangwida mukamesha uzi ko rangwida arize koko di nishimye cyane nikomera Nyirabazu baba we dore ngo wa mwana arandeba di nikomiga urandiza warangiza maze ukanyitegereza utyo ariko mana yanjye ahise akusekera rero umwuzukuru wanjye ntakina rwose baba we atumye nkumbura umwana mutoya mu rugo rwanjye rwose abashye ko bamaze gukurerega ariko se nyesi yagize vuba koko akaguha kuzukuru wa nkurikije igihe wambwiye ko wa musore uyobora ikigo nderabuzima yaje iwawe aho ntibarambiranye koko gusa nkubwira iki kuko Nyirabazu ahubwo ko ubu ngubu ngiye n'umukobwa wanjye Nyesi twahuye n'ihurizo rikomeye ihurizo rimeze riterangwe urabizi ko umukobwa wanjye Nyesi afite umukobwa w'inkumi ari we Rupesu ariko uzi ko uwo mwana yibagiranye Nyarurembo koko rangwe ndamwibutse di kagakobwa keza gacumbagira afite ubumuga ntacumbagira nawe ubwo uvuze ko acumbagira ubu ngubu mu kanya muramuvuga ko ari n'igicumba mbabara nari ncitswe rangwe karupesa agakobwa keza cyane gasa na nyirakuru Madarina kubi mva kandi nanone umwana wanjye ntasa na Madarina Nyirabazu asa nanjye nta kibazo none si uwo mwana mufiteho ikibazo kirangwe umva kuva Nyesi yatangira kuganira n'uriya musore Kirisi mbese bagakundana namubujije kumubwira ko yabyaye ndakumva none rero uwo mwana arashaka kuza Nyarurembo yego umukobwa wanjye rero yapapye ngo namubujije kubwira umusore bakundana ko afite umwana none agiye kubimenyera ku bandi ngaho mbwira koko Nyabazu ubu koko nari koshya Nyesi ngo nagenda abwire Kirisi ngo narabyaye ibyo ntibibaho ntabwo bibaho none reka ma reka ngiye igihurizo rero ryatonaniye Nyirabazu baba we kandi ikibi kurushaho ni uko umukobwa wanjye agira atya agasara ngo agiye kubimubwira uti uramenye azaryumeho kugeza babanye ntabwo niba namara no kubana azakomeza ceceke umugabo ntazigera amenya ko yabyaye reka da guceceka burundu Nyirabazu cyane rwose baba we Nyirabazu none se umwana wanjye yazashyingiranwa mu kinyoma hanyuma urugo rwe ntiruzamare kabiri kubera iyo mpamvu Nyirabazungu we mwigire iyo nka mukinisha murayizi nimubona ko ishaka gusohoka kandi njye ntitimere igira amahane kuri ese nk'ubisohotse mu kiraro twabigenza gute njye nakwirukanka mwese nkabasiga nkajyayo nk'ubwatsi kugira ngo igume hamwe mbega inka y'urusambo rwe nuzi ukuntu irya cyane maze niyo mpamvu papa yayishyize ukwayo mbere yacuraga izindi Sano zana ako gashashi kashizemo biswi nkwereke urashaka kugaha iyo nka y'igisambo ndagira ngo turebe ko iga ibintu byose mbega inka we banzuye biswi turebe uzi ko yari imyinshi kuje we nagamo igishashi ariko ntizashizemo
isi kimirana n'ibyatsi. Iyi ngiyi iza kuba umuntu twari kumwita umukovuye. Sinzi ko inka ikunda amashashi. Mutoni wase mu nzu ntihari ishashi mama yabitse. Niyo zihari. Nuko iwacu ari kure yakuzaniye mama abikamo umunyu. Hariyo papa igeze kuzana muri nyama we. Genda uyizane mugwane. Wa munyu ndawusuka mu gikombe nzane ishashi. Inka y'ikoboyi yatsinze. Uranagamo ishashi ikamiraza, wanagamo ibyatsi ikamiraza. Ahubwo mwari kuzana n'amakoma byose tugashyiramo tukareba. Ngaya amashashi ndayazanye. Mubanze munagamo ibyatsi buri mwirembe. 1, 2, 3. Oye, kowe yaremeje, irayamize. Kera kabaye urakangutse Nadia. Yewe we burya mwanshyizemo na serumu muga. Ayiwe ubu se ni nka ryari? Saa 11 z'umugoroba zirabura mike. Niko Nadia. Ubu umuntu akubwiye ko ibibazo ufite wabigizemo uruhare wabihakana koko? Cyangwa wagenda uvuga ngo abaganga bavuga nabi? Yewe sinzi icyo navuga muga, gusa uruhare rwanjye ndarwemera rwose. Ubu tugiye kuganira njye nawe. Nakomeje kugukurikirana ntegereje ko ukanguka ngo umbwire impamvu ushaka kwiyahura. Kwiyahura? Njyewe se? None se niba udashaka kwiyahura, ubwo nagupimaga nkasanga utwite nakubwiye ngo kwinjira muri gahunda yo gukurikirana nk'umugore utwite. Waragarutse? Oya, ntabwo nagarutse. Umujyanama w'ubuzima ntiyaje kukureba twamusabye kugukurikirana, ibyo yagusabye warabikoze? Oya. None se urahera hehe uhakana ko udashaka kwiyahura? Ubizi neza ko malaria ari indwara mbi kandi yibasirikana zahaza abagore batwite. Ukaba utaraje muri gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite ngo uhabwe inzitiramibu ikurinda kurumwa n'umubu ukwirakwiza udukoko dutera malaria. Muga. Karame. Rwose urebye ndakamakosa yo ndayemera ariko nahuye n'ibibazo byinshi. Uhuye nabyo bikemuza kutaza kwa muganga ugishoboye kwigenza. None wagejejwe bakurandase. Twagusanganye malaria nyinshi rero. Ubu uryamye mu bitaro kandi iyo uza kare wari kuvurwa ugakira utazahaye. Uzi ko wageze hano umuriro wakurenze Nadia? Malaria ni mbi cyane ku mugore utwite, ishobora kuguhitana cyangwa inda utwite ikavamo. Oya muga, oya we inda ntwite ntivemo. Umwana wa Patrick ntahungabane n'ukuri. Urumva muga? Muri make uhangayikishijwe nuko ari uwa Patrick, si uko ari uwawe. Nako ubuzima bwawe bwo nta gaciro bufite kuri wowe. Nubwo Patrick yambabaje bwose ariko umwana we ngomba kumubyara muga. Ahubwo se muga, ubwo kwiyisera umushize ntakura umwandika ngagenda. Ngo ukagira ute Nadia? Nkagenda muga. Erega ubu umwana wanjye ndemeze sinzi aho yiriwe. Sinzi ibyo yiriwemo. Ubuse ko yararana nande muri raruzo rudakinze. Muganga saremera icyifuzo cya Nadina. Natakemera se ndemeza arabaho ati. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Murakoze wo mu gikino c'urunana amakuru yacu agarukiye ngaha. Ikiganiro cya gihagarikiwe na Mark niyo nkuru, mu buhinga bw'ivyuma twahagarikiwe na Pat Cecile Jana yashikije ndinina iradukunda. Mwakoze kudutega yompi, mugira ijoro ryiza mwese, murakoze.